privilege once again nga tumukdaw nga diha iyo harapan. So, kami singlan mga nangyayari ha aton life kay seasons talaga it kinabuhi. Danay adi ka haigbaw, danay adi ka haubos. Nga danay diri ka na maaramhain ka na nga ba. Kami singlan ni Lord kay even man iba-iba't aton season, ginmimit kita ni Lord. So yan na. So let's start Ayan na kagabi yun. Ay wari pa nga yan. Wari nga daan picture. So why din niya first picture? Oh no. Natanggal ko nga So, nga yan ay api nga daan first picture. So, diri niya actually amo. So, yun. So, hano yan ako, nagkikita kamuhan, posta naton SFCA page, Hikuya Lawrence nga ito, may patumbling-tumbling, di ba? Tapos may na naman dito, ang mga John Serve, grabe, nag-gymnastic. Di ba? Kasi trend yan Olympics na nangyarihan 2024, So also, I will share about Olympics, pero nangyari yahan 1992. Sayang maringadan picture. So, amot ko nakilala ka mo nga, or na-watch na ito niyo nga video about kan Derek Redmond. Usahiya nga runner. Tapos, ito nga viral nga video nangyari petiya 1992. Pero, waray ito hiya nga to medalya. Pero, kasi yan nangyari kasi nag-prepare hiyahan 400 meters nga run, So, nag-prepare ito hiya, di ba, kung athlete ka, grabe ito yung pag-prepare ha, mga butang-butang, makaturog ka temprano, kay magmamata ka buwas aga-aga para mag-exercise, or panunaton kailangan unaton didaha aton mga lawas, siya, ay, grabe ito, na-experience ito aton mga dati mag-exercise din ni Kuya Lem, and mga boys, and calisthenics boys, so mga dati area. So, inigihapon Derek Redmond, syempre Olympics hiya. So, Olympics, meaning, pag nakasulod kayo dito, kada mo na itong imo pinag-agihan before ka maging partihan Olympics. So, nag-prepare hiya. Di ba, kalain niya feeling nga, mag-prepare ka tapos, tignan mo yung mangyayari nga sugad din. Kaya nangyari niya iya nga contender, Nag-train hiya kada mo nga times, tapos prepared hiya pagdalagan, pero at that one moment, may nangyari hiya. Nag-collapse siya. Nag-collapse siya bugto, di ba? Prepared ka dumalagan, pero Lord, tutumbahon mula ako. Prepared man ako to dumalagan, kaya ano nangyari ni? An iya dream nga, magdaog hitong Olympics, syempre na-crushed at that very moment. Prepared hiya para mahuman niya ang 400 meters, pero waray ig-allow ni Lord, mahuman niya. So, grabe ang pain na ito niya, kay natumbahi talaga yan, nag-lay down in pain. Tapos, an iya papa, ato hiya part liwat hiya, nagkikitaliwat hiya nga, iya. So, iya father, Jim Redmond, so, habang nangyayari to iya anak, syempre, mababara ka as father, di ba? Nabara ka liwatan iya papa. Broke niya ang barriers, di ba? Kay may mga security man ito pag Olympics, dire ka basta-basta makakasulod nga to kay kung may magsusugad lang ito, madali lang maruan uyag or may mangyayari na di rin mag-upay if waray talaga security. So may security ito dito. Tapos ito na iya papagin, broke ito niya nga area. Tapos kumadto hiya iya anak. Ginalalayan niya, naalala niya yung video? Ginalalayan niya ang iya anak. Waray niya kahuman ang 400 meters pero nagpadayon niya ang race 150 meters kaupo na iya papa. Di ba ka-amazing nga ito nga na-experience mo, dapat traumatic na ito yung experience sa imo. Pero grabe ang nangyari. Waray hiya medalya, pero naging sikat ito Redmond, naging sikat ito hiya. Tungod nga, ginalaw ni Lord at mangyari. So, Derek Redmond didn't win a medal that day, but he won something far more precious. And that was the respect and admiration and crowd. Di ba? Waray ka nagdaog, gimpalakpak ang kanta, makarood ba ito Olympics, di ba? Usually, mag-crowd cheering lang ito yung mo kapag may da ka na buhat na maupay or kung nagdaog kahiton. So,
Ano, his story became a powerful symbol of perseverance. Sometimes the true victory lies not in crossing the finish line first, but in overcoming the challenges and supporting each other through them. Diba? Sometimes, di talaga kailangan magdaog para maging victorious ka. Sometimes, misan mag-show up ka la, kumadto la, may victory na hiton. Pero sometimes, kasi liwat, we just look into clap hantawo and result ng mga butang. Sometimes we don't see na may victory man ngayon even by just showing up. So tonight na mga bugto. Tonight, gabi. Charot. So yun, God impressed in me a titled, From Running Away to Embracing God's Destiny. So, an aton Bible passage, makikitan tayo ito yaha, Jonah chapter 1 verses 1 to 17. So, medyo halaba-halaba ini yan ng aton babasahon. So, dano yung mga Bible? Excited na ka mo magbasa? Or, nakaturog? Kita lang yung suot ko, nakaturog na. Nakaturog. So, tara, basahon natin ang message ni Lord. So, verse 1. The Lord 16 one day. The Lord gave this message to Jonah, son of Amittai. Get up and go to the great city of Nineveh. Nineveh kasi ito itong pag-pronounce nira. So, Nineveh maarte. So, in great city of Nineveh, announce my judgment against it because I have seen how wicked its people are. But Jonah got up and went in the opposite direction. But Jonah got up and went in the opposite direction to get away from the Lord. He went down to the port of Joppa, where he found a ship leaving for Tarshish. He bought a ticket and went on board, hoping to escape from the Lord by sailing to Tarshish. But the Lord hurled a powerful wind over the sea, causing a violent storm that threatened to break the ship apart. Fearing for their lives, the desperate sailors shouted to their gods for help and threw the cargo overboard to lighten the ship. But all this time, Jonah was sound asleep down in the hold. Katurog lay Jonah. So the captain went down after him. How can you sleep at the time like this? He shouted. Get up and pray to your God. Maybe he will pay attention to us and spare our lives. Then the crew cast lots to see which of them had offended the gods and caused the terrible storm. When they did this, the lots identified Jonah as the culprit. Why has this awful storm come down on us? They demanded. Who are you? What is your line of work? What country are you from? What is your nationality? Jonah answered, I am a Hebrew, and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the land. The sailors were terrified when they heard this, for they had already told them he was running away from the Lord. Oh, why did you do it? They groaned. And since the storm was getting worse all the time, they asked him, what should we do to you to stop this storm? Throw me into the sea, Jonah said, and it will become calm again. I know that this terrible storm is all my fault. The sailors were awestruck by the Lord's great power, and they offered him a sacrifice and vowed to serve him. Now the Lord had arranged for a great fish to swallow Jonah. And Jonah was inside the fish for 3 days and 3 nights. May the Lord bless the reading of His word. Opo yung story, Namis ka mo or nakasunod ka mo han story? So, this is one of my favorite story in the Bible. Kasi ang Bible, danay, pagkita iba, bagat formal type hiya, bagat waraya enjoyment, diriya may enjoy han aton imagination. So, bagat people kasi nowadays read based lahit plot. So, karaglan na ay kung maupay ang story, maway ba ang plot twist. Pero this is one of
amazing plot na may Bible na nga story. So damo pa ito if you discovered the Word of God and if you read han Word ni Lord, damo iyong babaruan nga kaguupay man nga story ha Bible. Ngan amazing pa kay He Lord ang nare-reveal dida. So praise God hini nga ginhatag ni Lord hanong nga word. So the anaton passage na no, it is found in the Old Testament. It was written in the 18th century before Christ era. So adian picture han. Yan, tangan kita niyo. So di ba ginsugo hinang ginsugo? Waray na nakaturog na nim sapit. Jonah, di ba? Jonah ginsugo yan ni Lord. Nayakan ni Lord, pakadto ikaw hanan na ba? Nakadatiya din Jopa. So, tisakay iya ang barko. So, kumadaya din ha Jopa. So, nayakan ni Lord, pakadto ikaw hanan na ba? So, kita niya, di ba? Ang distance, gutila. Pero kumain niya. Kita anda kumain niya. Aniya karuyag na destination, Tarshish. Very opposite ang direction na ginsusugo ayan ni Lord. Di ba? Grabe. Grabe ni Jonah. Bagan kita. Di ba? So, Nineveh is a wicked city. So, kung di pa ka maaram kung ano ito yung so it is a wicked city. Historically, gin-record nga, the people of Nineveh were brutal. Brutal hira kay ano, they would cut out the tongues of their victims. Napipicture dito niyo nga ginkakat nira ang tangahan nira mga victims, tapos ginchachop nira ang legs, di ba? Tas ang kamot, ichachop nira nim kamot, tas makikiglama nira imo. Tapos ginpopost nira ha walls and skin han nira mga kaaway, di ba? Grabe ra. Love nira slowly death ba ito nga before nira patayon ang era enemy. Diri nga para siya nga pupusilon la patay dayon. Di ba, dira na feel and pain. Hira grabe ang iragin karuyag. Painful deaths talaga, no? As ito nga, because of this, nga iragin ini mga wickedness, He Lord, nag-decide nga i-judge hira. This is why He sent, He Jonah, para kadtuhan na ba? So, Nineveh na lang, no? Bagat, ka-social man. So, pakadtuhan ni Lord. So, di ba, siguro, makikita natin na kalilayman excuses ni Jonah waraya nagpakadto ha Nineveh nga asya man ang sugo Lord ha iya pero di kita marang background nga ansya nga makaradlok nga yan di ba kun kumadto iya so nakabati na kamadiba nga ni Jonah ginakan ko yan na di ba so every time nababatian nato na nga ni Jonah siya ito yung prophet Jonah so di ba pag isip niya ano fish ginkaon hiyahan isda ko, no? Or di nga ni, pag naalala ni Jonah, naalala mo yung Ate Rica, kayo makiisda. Di ba? Or di nga ni, Jonah, oo, kilala ko ito ya. Amo ito ya, waray sumugot kan Lord, ginsusugo nga ni. Waray kumadtuan, gipapakatuan ni Lord. So di ba, even liwata iyo Bible, kung mabasa niyo an pinaka-titlehan, whole naton nga passage siya na nakamutang nga to the disobedience of Jonah, adan nakabutang dida, kung asya gyapa iyo, asya kasi nakatan Bible. So, di ba, dida pala, nare-reveal na, bagat wari may maupay kan Jonah. Bagan, puro man mga negative. Pero, di ba, kadadamuan, pwede na mayakan natin kan Jonah nga negative about iyo. Gintawag lagya piya ni Lord. Gingamit tiya ni Lord. Ano kadadamang prophets, pero kimpili ni Lord ni Jonah. Kay He Lord, may dalawat hiya papahimo kan Jonah, and that is also, dirila ang tabo Nineveh and magrepent, kundi patigihapon hiya. So Jonah is one of the minor prophets in the Old Testament. Si minor nga prophet, diri ibig sabihin nga gutilan ira na contribute para kan Lord. But because nga an iya book is shorter hiya, diri para sa Isaiah, Jeremiah, di ba kung makita niyo taghaglaban chapters. Pero ini halipot hiya, siya tinawag hiya nga minor prophet. So unlike other prophetic books, Jonah's story focuses more on his personal experiences and the lesson learned from his interactions with God rather his prophetic messages. Kung nahuman niyo mabasa ang book of Jonah, gutila talaga ang iya message na nahiyakan nga duha tawo, ang pag-prophesy niya, like, siguro mga 2 sentences lada dito. Di ba? Prophet iya. If you're a prophet, you are to talk about
han message ni Lord. Pero didi ibaan ginhimo ni Lord. Asya ka-amazing ko han Book of Jonah kay naghatagihan vivid pictures, imagery ba ya nga, magana nimo imagination. Diri ya para sa han iba nga mababasa naton na nagde-declare hi Lord han judgment like han last na gin-preach ni Ate Mabel. So one of the minor prophet lo tadto hinad to. Nakalimot nga nila ta ako nila to. Ito Maika, Prophet Maika. So, di ba? So, asya ito, andito naman kan Ate Mabeth passage. So, more on like nagpo-prophesy dito. Adi, an iyo kamo, mga sugad kamo ini, asya nit matatabuhay iyo. So, didi, bagat kakuan niya, ka-unusual niya nga type nga writing, hana. So, kung fan ka mo ang literature, mag-i-enjoy gihap talaga ka mo pag basay niya nga passage. So, aton first 3 verses, ano na yakan nga dahil Lord. Naghatag Lord han mensahe kan kanay kan Jonah. So hi Jonah anak ko niya ni Amittai. So hi Amittai usag pati nga prophet. So hi Jonah tikang hiyahan lineage han mga mga propeta. So an iya family siya iton subagat diri ka na masasyak nga hiyaliwat ginhimo ya nga prophet ni Lord. So naya ka ni Lord ay nagsugo iya Lord. Nasa ring Lord, tuk daw ikaw Jonah. Get up tapos pakadto ikaw city pag-announce ikaw han akon judgment against hini nga mga tao kasi nakita ko kung gaano ira ka wicked. Hi Jonah, sumugot ba iya? Waray, sumugot ana iya pagtukdaw. Sutuk daw iya. Natumok daw talaga Jonah. Pero an iya lagi nimo nga direction iba. Di ba? Nayakan nga di, but up and went in the opposite direction to get away from the Lord. Diri talaga an place nga Nineveh an iya ginran away. Kundi, He Lord. Kan Lord iya na run away. He went down to the port of Joppa where he found a ship leaving for Tarshish. He bought a ticket and went on board hoping to escape from the Lord by sailing to Tarshish. So kung nakikita natin na ka-smooth la ang ginhimo ni Jonah bagan waray mga interventions pa Lord ginalaw ni Lord nga makapalitian ticket makasakay yan ship pwede man diri pa nangyayari adto may naging buhat ni Lord pero ginalaw ni Lord tanan mangyari danay mga bugtusugat kita hinikan Jonah nag-run away kita mga plano ni Lord kay para aton plano ang dapat masunod. No, Lord, I am the God of my decisions. So say, diba? Sometimes we make our own plans and try to control our lives as if we were gods. Bagat Lord ka pa kan Lord. Grabe So, Jonah is a prophet and we might think liwat nga perfect hiya. Kasi pag sumiring ka prophet, niya hataas hiya nga posisyon na bagat grabe pag-reveal ni Lord dito iya kasi propeta hiya. And we might think he is perfect because prophets are expected to obey the Lord wholeheartedly. So, di ba, propeta ka, bagat diri ka nag-expect any negative iya kasi ginsusugot talaga ni Lord para mag-proclaim han message ni Lord. However, yun nga passage, gin-reveal kita about kan Jonah. Okay, and ato nga yung first point is that temptation to run away from our destiny. So, di ba, aton message yan na nayakan nga ito nga, nakaturog na rin sa pit, di rin nagyari nga sa. So, di ba, aton message yan is, from running away to embracing God's destiny. So, una, makikita natin that, destiny nga may ada, Lord, para haimo. Diri ito ya basta-basta makukuha mo lang. Na okay, this is God's will in my life. Asya niyan kan Lord, plano akon kinabuhi na mangyayari ya dayon. No, it's not. It's not that like that. So maaabot talaga nga may mga temptations. So pwede na-meet mo yung Lord yan na high school ka signon naton tapos pag first year college mo, na-tempt ka mag-run away kan Lord, kaya kada mo ni muna yung academic life. So diba, there is a temptation gihapon na pwede mo pa yung plano ni Lord pero mag-run away ka han plano niya para haimo. Adi lagya po an baton ha aton ngayon pagbuhat ha adi lagya pa aton. So dana nga mga bugto sugat kita hininga nga damo an plano ni Lord na ginahataga aton pero waray my plans is better than imo Lord. Feelings ko ini dire mini feelings, grabe. 'Di ba? Ang
And also, kapag nakilala mo na yung Lord, naging leader ka, naging cell leader ka, na nahataas ka nga kan Lord. Di ba malain man nga nakilala mo yung Lord, nga nagiinattend ka ha simbahan, nga waray nangyayari. Waray ka nag-join cell group. Kuan kala, running away. Ito, nag-medic ka mag-run away. Makadikani at church, ma-run away ka naman uli dayon, wala lang. Attend lang ng services, pero walang commitment kay Lord. Pero bugto, also those are in the ministry nga kan Lord. Sugad kan Jonah. May dia position nga kan Lord. Pero it does guarantee our salvation. Kasi our position or ministry does not always guarantee our salvation. So diri porket nga hiya leader hiya, mas masisave hiya kaysa haimo. So like Jonah, di ba? Nga nakita natin nga diri pagiging propeta, meaning perfect ka na nga kan Lord. So may daghihapon kita mga kakyasa, may daghihapon kita mga failures. So Jonah nga niya, prophet na yan, nag-fail hiya. Pero diri liwat maupay nga himunta nga inspiration nga. Kung nag-fail nga ng propeta, ako liwat Lord, mag-fail na lakperme. Diri liwat maupay. So 1 to 3 nga verses, may dahi Lord, gin-command, get up and go. Tapos, pag-announce ikaw, judgment, hinihan Nineveh. So, nag-obey ka diya, pagtukdaw la. Pero hayagin lakatan, nag-iniba hiya, di ba? He did according to his own will and emotions. Kasi, diri pa nare-reveal talaga kung kay ano nauurit, kung kay ano waray nagsunod hi Jonah. May dito ya deeper reasons kung magbabasa ka man sunod na chapters kung kay ano iton hiya waray sumunod. So din niya na bagat maging judgmental kita kan Jonah. Hindi Jonah, kinsugo ni Lord, sumugot. Pero di ka maaram, hasunod na verses. May dangayan niya reasons. Hasunod na chapter kasi adtiya, pero siya iton. Hindi ari kita magpo. So, sometimes when we are full of our emotions, kagrabe naton naging impulsive kita magdesisyon ng mga butang. Para sini, ginsugo yan ni Lord, taka diriya tisugot talaga, siya talaga balak diriya masugot. So, nag-decide diya on his own nga maran away hiya kan Lord. Ibang direksyon ang kanyang pupuntahan. Jonah lang sa kalam. Diri maupay. So, yun, di ba? Aton at mga kinabuhi, balay, kanya-kanya naton nga balay. Diri may iwasan mag-aragway. So, dani, pag nag-aragway, ano ba ni Lord? Wala na akong peace. So, aalis na lang ako sa bahay na to. Di ba may dito mga sugat dito nga, home is supposed to be my peace. Pero asan ang peace sa bahay na to? Usay nagdim. So, ganito danay kita, nabagat, kadiri ko at peace hinan na balay. So, maran away na lang ako ini nga balay. Magbo-board na lang ako ang iba nga balay para wari na samok. Naginaragway man liniron tuna. Siya talaga ito Pilipinas tuna. So, diba? Bagat, para aton, yun, nag-decide kita abruptly or maybe giniisip mo pala di mo payaging bubuhat. So yun, nag-iisip ka dahil malakat na lang ako para waray na instead na i-face mo ang mga nangyayari ha iyo panimalay. Tapos yun, ginbreakan ka ni mo jowa, gusto mo na lang ako madto ha North Korea. North Korea pag dana. So diba no, pag nadiri akong katbalogan kay permi ko yan nakikita ate. Kaguti na kasi katbalogan. So instead na kagmupon ako diri na la kay nakikita ko man niya pera eh. So diba, may mga reasons ka para mag-run away without minding ani imo pag-serve nga kan Lord. So yun, nabagsak ka laha exam, gusto mo dayon diri mag-serve kan Lord. Para mo imo time pag-study, di ba? So yun, mo pagiging workaholic. Grabe yung pag inaram nga dahan akad's life mo. So, Lord, nakakaulang ka man na ako, nimbis nga perfect kon exam, maribok nakag-aram kayo na, nagsinimba man ako. Diba? May dito mga reasons na suga dito na sometimes we don't see na dako ngayon an importance ito na mga butang. So, pwede gihapon, usa ka nga worker. Ginisgan kalahan imo boss, gusto mo dayon liwat mag-resign. I resign so I can be my own boss. Ngayon, ginisgan ka kayo, wala ka sumulod kayo ng aga. So, ito, di ba? Bagat may nakita mga reasons para ma-save lang aton mga pride. Nag-resign ako, kay karag ko maging boss ako. Hanak, ako lang oras, sorry maglalabot ta ako. Ngayon, ginisgan nga yan ni boss. So, di ba? As follower of Christ, He, Lord, nag-delegate Hiyahan task to us so we can participate in His kingdom. Di ba? Diri kalagin tawag ni Lord para mimba, kundi para mag-partake gihapon kita ha mga gini-entrust ni Lord ha aton mga kinabuhi. So we were all sinners and unworthy of His loving kindness.
waray talaga makayakan nga, waray ako nagkasayo. Waray ako nagkasala, Ate Raz. Never ako nagkamay da sin. We. Di ba? Sin talaga kita. So that's our nature. Hinaton nga ni pinagtikangan, kan adan ngan kan Eva, di ba? Nakagsinhira. So, diri urusahon nga nagsisin kagihap. So, waray perfect talaga. But, you know what? Minsan, unworthy kita ang loving kindness ni Lord. God has given us privileges to serve Him. Pero na ministry may daan natin church. Daw, 7, 8, 9, 10. Ate, diri kasi bilong. Mari kasi ministry, so dik maaraw. So, damon ministry and church natin, ano? So, praise God, ano? Pag dumamo nga ni ang ministry, ano, sa nga church, meaning nag-grow ya. So, praise God, kay diri lao sa nga ministry and may daan atin church. So, di ba? Pero ka naka-years nga Christian, haing ka naman. Naglilingkod ka lagihap nga, da? So, di ba? Work din. Sige daw ni Sapit, work din, kapatid. Amen. So, di ba? Jonah was in privileged position to honor Lord and proclaim the message of grace and salvation. So, Jonah, ada talaga yung position, yung taga niya position ni Lord para i-proclaim ang iya mensahe. However, like Jonah, sugad gyap talaga kataya, sometimes, we view our serving kan Lord as burden. Burden ito ya, magkikinato ka na lawat at church, imbis mapahuway ka nala after ni mo klase. Instead nga, mag-aaram ka nala parang imo masteral buwas, magsiserve ka na liwat. Diba? Amazing nga na natin mga teacher ha, children's ministry, ano, grabe minsan may mga masteral, napakadilagya pa church para mag-serve ka ng Lord. Praise God na yung mga life. Grabe, na-appreciate talaga ito naman ni Rat Melts. Damo pa ito Hira Teacher Jelly. Kadamuhan mga, pamisa ni Rat, Hira Ita, Hira Inay, Hira Ate Silin, Hira Pastor. Kadamo di ba natin mga pwede ganap in life, pero grabe, yung gipipili lagyap natin mag-serve nga dakan Lord. And praise God, dito nga aton decision, ano. Pero yun, balik kita kan Jonah. Yung Jonah talaga pasaway. So yun, nayakan nga di, he bought a ticket and went on board hoping to escape from the Lord by sailing to Tarshish. Grabe ni kay, hiya ang pumalitan iya kalugaringon nga ticket. Di ba? Pumanti a ticket, ginalaw ni Lord may kwarta iya. So yun, instead nga kung matulog iyahan place nga ginsusugo iya ni Lord, iba talaga iya ways. So instead nga mahatag ang purpose ni Lord, han iya kinabuhi kay prophet man untay ya, no? Magmamat 28 verses 19 to 20 untay ya dir niya nabuhat. So anini, memorya niya nga verse, han nagtitikang palakan Lord talaga, sunod ko ni nga na memorya, an unaan, John 3:16. Di ba? For God so maaram kami ito kay natin ka makan pastor Bible study. So yun, ini an sumunod ko nga na memorya. So, Matthew 28 verses 19 to 20 na yakan nga da. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. So, praise God, ano? So, adiman, pakitaon tayo na Dan! So, diba, han, imo mga first moments kan Lord, haing ka na ba? Hindi, Jessa. Yung mga kuampay din, yung mga dire pa usan, mga glota, dire pa usan din mga filter nga nalalaman. So, amin yan mga, o sa mga highlights nga pag gintawag ka talaga ni Lord, minsan haing kaya na, maparemind ka kung kaing ka ni Lord dan una, tas hain ka na ba yan na. So, na-remind lang ako niya, while studying hini nga past siya, no? Ngayon, gin-challenge lang kami ito ni inay na memoryahon namon inihiya nga verse. Pero diri ko na mamalayan, ginihini mo nang hainin namon. So, I don't understand. Nayakan mala inay, memoryain. Usay English. So, yun. Nayakan mala inay, memoryain eh. Pero, I didn't realize, nagsinugad na ngayon kami ni na, minsan naawid kami, kaya di ba, park ito, tapos bagat, di ko pagod maaram, mag-share, tapos, inay, diri kaya to go. Sanglit, iday, adto park perme. So, yun, na-raise up ni Lord. So, even man, minsan ang iba dito, waray na, minsan ang iba, praise God kung may nag-remain. So, di ba, Lord talaga, an aton life kasi, diri lahiya to stay. God did not say, stay there. Naya ka ni Lord, therefore go and make disciples. So, kung may dakaman dan una na suga dito, tapos paray na yan, padayon lagi hap. God will, atin akong first cell group didi, aminin akong first cell group, pero na-dissolve ito yung mga bugto. So, pero padayon la, minsan,
Minsan man waray nahira dida, padayon lagi hap kita. So yun, Jonah, balik kita otro kan Jonah. So yun, Jonah, nagpalitian kalugaringon niya na ticket, tapos waray talaga interruption nga nangyari dito. Kinalaw ni Lord makapalitihan ticket. Jonah paid his fare, and it seems easy enough, di ba? Kadadali naman nakapalit may kwarta yung taga na dayan ni Lord. May dahiya kwarta, so ginafilt ada ni Jonah at that time na ginaalaw ni Lord nga makapalit akong ticket kay adi man nakapalit ako tapos nakasakay pa ako han akong bet nga barko. So yun. So nayakan nga di, running from the Lord means you'll never reach your destination. You'll always pay the fare yourself. But following His path ensures you reach where you're meant to go with the Lord covering the fare. Nayakan nga di, kay English no, di rata naiintindihan. So nayakan, pag nag-run away ka kan Lord, di rin mo talaga marireach ang imo destination. Tapos, pirmi ka pa magbabayad. Han kalugarin yun mga pamasahe. So, di ba nagastuhan ba yung Jonah nga iya paglinaag? So yun. Following His path ensures you reach where you're meant to go. Pero kapag nag-obey ka kan Lord, and will ni Lord, wari ka babay ng bispiso. Di ba? Wari, makato ka Cebu kay may danga to training, pero wari ka kwarta. Takay training ito, Lord ito nag-provide para imo nakakadto ka, di ba? Praise God kan dati silin. Grabe ang provision. So yun, obey la. Lord na bahala. Pero kung diri ka nga ni mag-obey, magagastuhan ka talaga bugto. Bahala ka. So yun, point to natin is the consequences of avoiding our destiny. Jonah nag-run away hiya kan Lord. So there are consequences talagahan, mga butang na diri naton kinihimo para kan Lord. So yun, may consequences. So adinan consequences. Naya na verse 4, but the Lord hurled a powerful wind over the sea, causing a violent storm that threatened to break the ship apart. So ini nga kakukusog nga hangin. Kapag niya pag-describe kung talaga iya, nagnanarrate talaga yan story. So, damo niya adjective. So, nayakan nga din nga, but the Lord hurled a powerful wind over the sea, causing a violent storm that threatened to break the ship apart. Kung nakatunga kayo bugto, sa tingin mo, may mumurayaw ka. Kaya mo lang mag-in-sticker ito, makaturog. Di ba? Lord, ginalaw niya pag-send han great wind. Lord, wala yan nag-intervene, nagpalitian ticket, pero nag-intervene ni Lord, hanaad to niya mismo ang ship. So nag-allow yung Lord, sige, tigas ka Jonah ha, tatagan ko ikaw makusog nga hangin. It was the Lord who stirred up the storm. Di ba? Lord ang nag-steer han storm. Pero sometimes nare-remind kasi kita kan Jesus, He calms the storm. Di ba? So bagat diri, pwede nga nito Lord. Kaya Lord niya stir up ang storm. So yun, nayakan pa verse 5, they are fearing their lives. Then yun kan mga tao kay kadadamo nira. Ngayon maaram ka maka-amazing kay Lord. Kahuna ni Jonah, planado niya ang lahat. Planado lahat ngayon ni Lord. So yun, nagfi-feariran ira mga kinabuhi kasi inin mga tao nga adto. They are devoted. Pero diri kan Lord. May dira kanya-kanya na mga gods. Pero amazing nga, tanan nga adto nagaampo. Fearing their lives, the desperate sailors shouted to their gods for help and throw the cargo overboard to lighten up the ship. So mapapansin naton may diraging buhat. Ano niragin himo? Makusog na ang hangin na it's like naruruba na ang ship. So ani ra gini mo bangin kita ini lumubog. So cargo kwan kasi ya an ginsakyan ni Jonah cargo ship hiya. Kumbaga paresit pag makato ka mo ha Cebu, di ba dagko nga mga barko madanay may sulod nga mga truck. So sugat din ang ginsakyan niya nga kada mo an ipapan-deliver. So cargo kasi ya. So yun. So, nayakan nga din na nagpinantanggal na layra dito daw paniraloses kay tungod kan Jonah. So yun, as humans we often to try to solve our problems on our own. Di ba? Nira solve an ira problema on their own. So siya to nagpinantanggal ira, just like the sailors who lightened the ship to prevent it from sinking. Similarly, mga bugto, we tend to remember God only when we are desperately seeking rescue from life's dangers. So, gadin anira ginhimo na kaniya. Nag-ampo ko ni haira mga Ginoo. Yun, he shouted help to their gods. So, di ba? Grabe, nagginuliat na lahat, wala lagi pero bubuligan ira Ginoo nga gintutuoran. Kasi diri adtoy Lord.
is a small letter G nga gods. Diri an big letter G nga God. So there's a difference ano. Kasi kung maaram ka kung big letter G ito ya, nag-move and prayer. Pag big letter G ka, nag-aampo, mag-move and pray. Pero pag small letter G, diri talaga bugto. Ambot na natin pag-spelling niyan. Kasi ka, God bless, tapos He God I, iba ina din. Diri na kilala kan Lord kay small letter G. Di ba? So, while the storm raged, ano, Hijuna, ngayakan nga din, kamising din. Nga, grabe na an raging storm talaga yan. So, ang captain nayakan man, he went down after kan Jonah. Kay Jonah, kinadtuubos, kumaturog. Nayakan niya, how can you sleep at time like this? He shouted. Siyempre, maguli at tiya kay kaarigaso daw nangyayari. So, kinanglan niya gumuli at para yung mabatian ni Jonah. Nayakan niya, get up and pray to your God. Kitala niyo niya God. Kay kasabot niya kasi God liwat ni Jonah so God hiragad. Malay mo man lang an imo ginuo siya makakabuya amon, di ba? Grabe ginrely nira an prayer liwat nira. Malay la dai mo dumulot ani mo prayer amon kasi Ginoo dir nagkikiwa. Ani mo adi magkikiwa. So sige na Jonah. Come on. Pag movie ka dito Jonah. So yon. Grabe talaga ini nga pag-rebuke liwat ni Lord gamit an unbelieving people kan Jonah. Imagine, an magaya kanimo, huy pag-pray na. Andiri nagsisursimba. Tapos ikaw nagsinimba ka, tapos ikaw nag-aampo. Praise God mo, pwede na simba ka, tapos nag-aampo ka. Amen. So yun, di ba? Ka-amazing ano ang nangyayari talaga didi, hindi nga sin. Tragic and sin. Nayakan pa iya didi nga. Then the crew cast lots to see which of them had offended the gods and caused the terrible storm. So, dilagyap, feeling lagyapon nira nga, may na-offend usa mga gods. Kasi ang mga gods and goddesses damo ito ira. Kung nagbabasa ka man Greek mythology, damo ito ira pinanag-ampuan, may daytohin, ano man? Pagdamoy flowers, hindi ba, like kan Hades, kan Poseidon, daha storms, tapos maupay nga ani. So, ganito ira giniinampuhan. Dirilugod kan Lord, no? So, asya talaga ito kay, tungod nga kadadamuhan mga gods and goddesses. So, they thought na, sa Mount Olympus, na kuan ada na ni hininamon, may dada kami nasakta na ira. Hinodola dito nga God. So, caused the terrible storm. When they did this, the lots identified Jonah as the culprit. Kamising ano daw lang ang klase nga pagdruhan la sa niraginhimo. Nga, na-identify, ikaw talaga Jonah. Ikaw talaga may sala. So, adi na-identify na ni pagalan kawatan na no, yung dulong kawatan din ni. Pero niragin na-identify, hino an may sala kay may storm. So, why has this awful storm come down on us? Pakianay ra. Tima ka Jonah kay damera pakiana. They demanded, who are you? What is your line of work? What country are you from? What is your nationality? Kadang pakiana. Dir pa nakakabato ni Jonah, damo na dahil niya ansiran. Tapos, grabe Jonah, tiya baton. Kita na ya baton. Nayakan didi, hino ka. Aniya baton, I am a Hebrew and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the land. Grabe niya pag-answer, ginyakan niya nationality, di ba? Aniyakan niya Hebrewiya. Tapos, yun nga, wari niya na kung anong iya line of work. Wari niya actually, prophet ako. Asya ito nga nag-iisog Lord, damay ka mo ang pag-isog niya. Di ba? Amo talaga ito bugto. Kapag upod-upod mo, di rin nag-uuro ampo, damot sa lakan Lord, madadamay ka. Kita la. So, ganina, di ba? Nadamay ra tungod kan Jonah. Jonah, ano ba? Ikaw palang punot dulo ng lahat. So, yun. Grabe talaga Jonah. Na, di ba? Ito nga, makadto ka man lahat para kumaon ng party, nadamay kang ginis gani ay mama, kay ko nagdara. Nagiki-birthday man la ka mo. So, yun, di ba? Amen, Lord. So, yun. Nayakan nga di, Jonah. Damo talaga niya mga kapakyasan nga dakan, Lord. Pero, amazing lang, no, kay God allowed this to happen. Kasi di rilot ini mangyayari nga sunod na verses. Waray liwat mari-reach out. Kung waray Jonah. Ako ni Jonah sumunod laya diretso. Ginalaw liwat ini ni Lord.
thankfully, gihapon han, imo leader nga dan una waray sumugot, pero nakitang kaniya, part ginsyaran kaniya. Minsan niya problemado. Kiti rin ako ma-church. Hindi sinugo ako nga to, pinadisciple ako din ako ma-church. Nagkatwad to ka park, may adani didton help. Nakagsolvining ka. Amen. Di ba? Waray ka lagi takas. Pag Lord talaga namuha ta imo. Di ba? Aminin mo, ikadamo mo na karuyag, humarayo kat balogan ka in SFCA Church, karuyag mag-discipleship ka. Doon na ti ate ay, bibin natin daw ito ka discipleship. Requirement ko, no? Pero praise God, kay misan, labag haloob, nagpadayon kita. Lord, thank you, Lord. So, yun. So, diba, no? Kadadamuhan mga nangyayari na hinididi nga area. So, when we disobey God, we put our loved ones in danger. Adi pa ba mga bugto? And consequences gyapon ng sins. Diba? May salay Jonah, ginsusugoy, wariya sumugot. So, anong nangyari? An iya sin, nag-cause siya trouble around the people around him. So, asya to nga, damay hirahan storm, damay hirahan mga nangyayari nga balud, damay hirahan nangyayari nga kakurian nga to, kaupo ni Jonah. So, dili ba Lot kita maaraw ano nga, when we disobey God, we are also putting our loved ones in danger. Lord, grabe. Grabe talaga ang revelation ni Lord, hindi dilo ta akon. Kasi, pwede, waray kala, sumugot tayo mo leader, pwede may daka ngayon mga diranahin mo haiya. That's why it is causing something in your life right now. Pwede kay ano may sakit an imo kag anak. Pwede kon kay ano diri ka napapasar kasi there's that sin na cause mo. Mas malala kung ikaw ito kung nakilala ka kan Lord. Kasi there's a danger talaga nga. Madadamay ang mga tao nga nakapalibot sa imo. So God, di ba kan, I don't know if you have read Han story ni King David. 2 Samuel 24 verse 16 na nag-inuna-una hiya. Diba? King hiya. He's the king of Israel. Grabe it favor hiya ni Lord kay. Grabe talaga hiya mag-repent when he sinned or pag may mo na against kan Lord nga di niya na-real. Hiya usang wala niya na-realize that naghimuyahan consensus. So, yun. Wala hiya suguan ni Lord pero nagpa-survey hiya. So, pero itong ayag yung buhat, damuan na damay. Wari niya ka pero ang nakapalibot na iya. Ang tawo ni Lord, damuan na warang ang kinabuhi. Where the angel of the Lord was halted by God, David's actions resulted in severe suffering for his people, even though he himself was spared from direct harm. Grabe Lord, ayaw ganira pagsakti. Ako nala Lord. Kasi it was, ako yun. Nag-English di. So ako to Lord, ako ang may sala kung kay nangyari adto. Insugo ko hira. Ako talaga ang nag-authorize adto. Pero wala igalaw ni Lord. Gimpapili nga klase nga consequences. May famine, di ba? Kung nabasa ito niyo ha 2 Samuel 24 verse 16, kung diin inigin stop na ini ni Lord. Kadadamuan na matay ini. So yun, David was not harmed, but it crushed him. Ang mga tao niya nagkamagtay, ginalaw ni Lord. Kasi ginidisiplina yan ni Lord. So yun, makikita gihapon din na instead na i-identify ni Jonah nga usaya nga prophet, waraya nagpakilala nga, actually ginsugo ako ni Lord, amoy ni, he was not proud nga ni gihapon to reveal nga workers siya ni Lord. Bugto sometimes sugad bakit ito? Naawod ka na pagyakan papakayan ng kalakawal ka ng surusimba. Di rin ada ako anak ni Lord. Di rin nakasik nasugot iya. Yun, Jonah himself, di rin proud. Di rin proud niya gimbuhat. He was not proud to reveal that he was a citizen of heaven. May mga times talaga sugad ito, di ba? Pag dari ka na nakakag-serve mo ministry, pag wari ka na nabubuhat para kan Lord, naawod kita pagyakan na, actually, Christian ako. Ikaw pang ginsyaran ka. Actually, Christian na ako, pero di ka nasimba.
So yun, naya ka na verse 10, the sailors were terrified when they heard this, for they had already told them he was running away from the Lord. Oh, why did you do it? Naya ka nira. They groaned. And since the storm was getting worse all the time, they asked him, what should we do to you to stop this storm? Diba? The more nira nga gipipinakianhan ni Jonah, the more nga nagtitika kusugan, balud. The more nga nagtitika damuan nangyayari. Nayakan pa nga nayakan niya nga adian baton para humuyo na ini iglabog ako niyo hasi. Nayakan niya and it will become calm again. Syempre hira na baroan nila nga halaan iya nga yan ginuuan nagpapakusini nga storm tas iglalabog na mo iyaan siya baton. Di ba hira mahadlok hira kasi naggrabe na nga ni Lord pag iglabog ni Lord tas di nga siya answer ni Lord, di ba? Baga ni Jonah lang kasi nagbibinuot nga igpapalabog niya iya kalugaringon ha dagat. So it will become calm again na kaniya. I know that this terrible storm is all my fault. Alam ko yun, pero wariya tuura. Tutuuron ka pa buwari kang kanya kanina nga. Serve ka nga yan ni Lord. So warira tumuod dayon haniya ganyakan. Instead, the sailors rowed even harder to get the ship to the land. Waray hira na mati kan Jonah nga iglabog hiya hasi. Kasi diri nga ni nahuyo an storm, wala ka nga ni kayo na may ginhimo para tumuod kami imo tas sino magayakan kayo to bangin lahat nagbibinuwa ka bangin bumutuin nga ship tungod nga iglahog kanawon. So wala ay sumugot. Anay our own way anay maglaland anay kami an amon la. Ayaw laan ni Jonah. Pero waray, di ba? They couldn't make it. They tried to solve. Ano ba talaga ini nga iya Ginoo daw la? Kaya na nagsisinuga dito. But diri kami aglan. Sige daw, itry ta daw sundo niya. Then they cried out to the Lord. Nag-ampoy rabugto. Praise God, nag-ampo. Minsan wari kasurusin ba may nag-ampo. Di ba ka-amazing yan nga damo ni mo failures. Wari mo na yan, reach out dati na reach out mo na iya, pero mas nagpadayon niya kisa iyo, makaarawod. Di ba dito na bagan kinire-reach out mo hiya, tas yan na nagblum pa hiya kisa imo. Pwede ito? Pwede. Kita agad nagampuhira. Grabe ang ginbuhat nira they cried out to the Lord, Jonah's God. Gin-emphasize na nga an ira kayo na iba, nira pagkilalahan, Lord, yan na adinira, kan Jonah Ginoo. So naya kanira, oh Lord, they pleaded, don't make us die for this man's sin. Lord, agad kayong pagpataya tungod lang iya sayra. Di ba? Pwede ba ito mangyari nga patayan liwat hira ni Lord? Pwede ba? Patayan liwat hira ni Lord tungod hansal ni Jonah? Pwede yan tubugto. Pero ka-amazing kan ira response. Nag-pray hira. Nag-indiscern nira, di ba? Ka-amazing nga. Nabarulog nira pag-pray ni. They pleaded, don't make us die for this man's sin and don't hold us responsible for his death. Grabe. Ano pa? Lord, kung iglalawag man na mo niya, kung mamatay, ayaw kami pagsalaan. Di ba? Dani asya talaga ito. Nag-action kita pero dirtagin aakuan kung anong mangyayari. And don't hold us responsible for his death. Oh Lord, you have sent this storm upon him for your own good reasons. Kami sa iniragin niya ka na nga, hala, mas may faith pa hira kaysa kan Jonah. Jonah, at tuwari, rampo lagi update yan, no? Huwag kita nabasahan nga verse nga nag-ampo di Jonah. Grabe talaga ni Jonah. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Di ba? Ano ito yung verse? Romans 8:28. Question. Nag-recitation. Di ba? Pakiana, bugto? Ginbuhat hi Lord, di ba didton? Pwede liwat waray hi Lord buhaton naton dito. Because sometimes, pwede suga dito hi Lord. Sige, sinner ako, sinner na lakuto. Pero diri, we know that the Lord that we have, He is gracious. And bisan niya out and aton foolishness, may himuon lagi api Lord. Maybe the enemy wants us nga mas tan kita hinindi nga butang. Pero God into something good. May pagbubuhaton lagi api Lord. Sugad kan. Yan, Genesis 50 verse 20. Nakilala ka mo yan nagya kanini? Sila recitation. Charit. But ano oras? So yan, Genesis 50 verse 20. Yan nagya kanini? Yan, dati ni Rahi Joseph. Gintuto ko pala kasi ng children's ministry. So, naapi ya. So, you intended harm me, but God intended it all for good. Naya ka na iya mga bugto.
Di ba pwede yan maurit lahiya, iyok ginsaktan, diri ko kamatagang bugas. Pero aniya gini mo didi, iyo intention is to harm me, but God, Lord, may Diyos ako may Diyos ako. God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people. An ira intention, kahunan nira is para masave ito nila nga famine that time. Pero ang intention ni Lord, life ni Joseph, diri lang iya pamilya ang masave, kundi an damo nga mga kinabuhi. Kasi that time, he was the only one na pag-isip nga mag-store up han food. Pero kaya mo ginhimo, gin-elevate niya ni Lord, gintagan niya position, naging governor niya. And at the same time, all the things, the bad things that happened kan Joseph, God turned it all for good. To save many people. Maybe you have that storm in your life right now, so that itong experience mo, mahi-share mo ito sa mga tao, and it will save them. Nayakan na last verses natin. Nayakan nga din nga, the sailors picked Jonah up and throw him into the raging sea, and the storm stopped at once. The sailors were awestruck by the Lord's great power. They offered him a sacrifice and vowed to serve him. Kami kasi pwede man nag-pray lahirat, pero warahira na transform talaga. Di ba? Pero na-amaze sila kan Lord, anong nangyari, ira, bugto. Naghatag pahirahan sacrifice kan Lord. Nag-vow pahira na, promise Lord, magsiserve ako haimo. Di ba makaradlo ka tumagyakan that time kasi nakita nila paano mag-movie, Lord. Han mga kapakyasan ni Jonah. Pero nag-vow Lord, dere. Minsan sugad anong nangyari, karuyag ko mag-serve haimo. Magsiserve kami haimo. Now the Lord had arranged for a great fish to swallow Jonah. Adina. So, adina nangyari kan Jonah. Ginlabog iya. You see, an fish, masugot iya, pero yung Jonah diri. Yung Jonah wala sumugot, pero an fish, sige Lord, sige ikaw, fish. Katuay Jonah. Pagigitserid to, kauna. Di ba? Fish, para may itor na, sugot iya. Jonah, nagsiserve pa yan, may napay a word of God, waray sumugot. Sana diri kita sugad kan Jonah. So yun, ang siya niya ginimo. You intended, ano niya, gutur-tur man ini. Waray ang point 3 na gawas. So the last point is the transformation through embracing our destiny. So yun, there's a transformation when we learn to embrace kung ano ang plano ni Lord aton mga kinabuhi. God calls us to be a people who actively go out. Diri go out nga mag-date, but mag-go out para mag-serve, to preach the good news, kung hino ni Lord, ano ang iya ginhimo para aton mga kinabuhi. What is the message of the Lord? And that is the good news, the message of salvation. So haya na nga panahon, bagat dir na gud hiya na activate ha iba-iba nga churches. Pero praise God haton nga, minsan wari kasuguan yung leader, secretly you are doing it. Nakato ka, nag-share ka yung mga classmates, ay mo office mates. Di mo na kailangan i-inform yung leader nga may ginsharan ka. Kasi, amazing kapag suga dito pa, when you know the word of the Lord, kasi danay, pag nakilala mo yung Lord, kaunahan lahiya, on fire ka. Bagat pag nagtitikawara hiya. Pero bugto, pag butang mo kasing-kasing, and pagiging going people mo, and Matthew 28 verses 19 to 20, misan pa ito guul ka na, misan pa nadiri ka na kan Lord, mabubuhat mo na talaga gihapiya. Diba? Iyo classroom, pero kamo yan nga magklarasmate. At hindi na class ko yun. Sorry God. Pero 30, 50, 100. So, pero nga to ang nakilala kan Lord. Usakala. Pero maaron ka man, usakala kaya itong matanan. Hapag-share mo kan Lord. Iyo office, pero kamo nga to nga Kristiyano. Ikaw Lord, duwa ka mo, tasan usa di pa nabulig pag-share. Ikaw lagi hapon, usakal lagi hapon. Pero haay mo ka-office mate ang nag-turn na against hanira mga kasalanan and accepted Jesus Christ. Kulang pa? You don't need to be a prophet to be used by God to deliver His message of salvation. Di mo kailangan maging Jonah para maging able ka to speak good news. Maging able ka nga, God loving niya. Kaya ka niya i-accept even man kadamon imo mga kapakyasan. You can start where you are. Diri, kailangan nga,
higher position ka, before ka maging able to share the Word of God, diri bugto. Begin at work, in your campus, and most importantly, start at home. Amen. Mabugatan ng home, ano? May kanya-kanya kita nga balay. Di ba may mga balay ka mo? Maybe an iba yan na, nag-boarding house ka mo, tapos an iba yan, nagbulagira ira parents kasi independent ni Busay ni strong independent person. So may data no. So just a short testimony kahit pa not oras. So just a short testimony lang. Di na lang maparayo ako na lang kalugaringon. So I can really relate han life ni Jonah. Nagra-run away gihap. Yun, I really love how God used Jonah's message tonight, pa akong kalugaringon, na nakasurat ako ini. Actually, nagsinurat ako ito akong laptop. Ayun, mga nangyayari akong life, pag may something nangyayari. So, pag diri ko dara journal, kayo laptop manak na dara, asya pero may kaatubang. So, nagsurat ako dito. So, recently, I've been feeling like running away from the Lord. So, maybe, na-experience ito niyo nga, nakikita ako nga, wag, tira sa indola. Ayun ka na. Ore, atiras. Going to church has been a challenge for me due han akong situation habalay. So, it started at home. So, this season started yan nga May. Yan nga May 2024, nangyari ini nga season. Himama, nabidridden hiya, and her body was very weak. Yun. Tungkol dito yan, nag-trigger ito ya kay, di ba papasok? I don't know if anilot kag anak or mga old people ha iyo panimalay asya gyapon na nangyari naging weekend ira mga body tungudhan kapasuan. So grabe talaga tong nga na-experience ni mama. So yun naging nanluyaan kan mamalawas kay tungudhan han kapaso tas plus may asthma pa hiya. So makuri talaga basta mapasuan weather tas may asthma ka. Damutak na nakikita ito ako mga classmates gihapon may dihara mga asthma tas kukuren talaga ra paginga. So what is more pa kon ani mo mama lagas na iya no. So before this happened, I had noticed that her energy wasn't the same as before. Doon ang luluyanan kan mamala malalahay hiya han pagkadahan nataasan heat index han katbalogan talaga even nga niya na mapasok. So yun, before this happened, I had noticed that her energy wasn't the same as before. Because of the praise. Changes in her health, I became a caregiver to my mother. I have a mother, and now I'm a mother. Balitaw, naging mama ako akong kaligaringon na mama. I would wake up early in the morning, Lord, nasa ako dik magtatangis. So yun, I would wake up early in the morning, her food, and handle the things at home that she normally did. So yun, himama kasi, kapaura ako niya kasi maburog to ako and lost. So blessed. Wala na mapa-skill out. So diba, yun, blessed ko talaga kan mama, even though kadamo gyapon niya mga kapakyasan, but I'm just so blessed with my mother. So, diri ako sanay. I would wake up early in the morning to prepare her food and handle the things at home that she normal na ginihimo. So, bagat kailangan ko mag-adjust na. Magmamata kasi ko ito na una prepare na ni mama. Pero what if, maging sugad gyapin na yung situation. So, grabe. Everything changed. I had to go to work and come home early so I could oversee her, meet her needs, and be there for her. Kay habalay, honestly, wala kami ni mama habalay. So, yun. Pero may kami duwa, pag nagawas ako, wala mag-oversee iya. Kung nag-go through ya something, kung kinukuha niya paginga, I don't know, kaya ito ako office. So, May 2024, I had sa seminar in Cebu, ito ka Cebu. Niya na lang kami. And little did I know that my mother was rushed to the hospital. So, ayun, hospital ni mama. So, I came just a few days lahat to after yung admission, umulik dayon. So, it pained me to see her in the hospital so weak. Kay grabe ito, pag ulpot ko mama, nagihinig din nala. Nagihinig na agad dito balay, pero nakakag-movie na, kakarigya yun. Her own. Pagkato ko that time, hospital, nakakatiterya. I don't know if maaram ka mo ito ba saan. And diri ka na magtinok na para umihila. Tapos ito yung grabe ito nga experience ni mama. Na lalo hiya di rin naging able to do something hato ng mga panahon. So since everyone in my family was working, I decided to take care of my mother. So ate nag-work bago palhada pedi kuya madalawa tiya kamada iya life. So minsan ako may work nagpaubaya hiiday kay bunso. I stay at the hospital and handle her needs. Siya to na. Ang mga nurse luoy nala ako, ikaw la usa? Hay mo mga bugto. Pero minala ako kasi na to.
So during that time, I decided to take a leave akong trabaho para mabantayan talaga yung mama. And it wasn't easy at all. Kasi akala mo, mas dali lang ito. Pero iba talaga pag may nakapasyente hospital. There were moments in the hospital when I felt so lonely and alone. Dirak matangis. So yun, I felt so sad like my pain was not seen. I did not share to anyone, misan kaninay, na may danak na feel na suga dito. I feel like I was not seen. I felt like, Lord, di mo rak makikitaan. Yes, all those feelings were kept in my heart and it made me feel invalidated. Yun. But God reached out to me during those times talaga. He gave me encouragement through sunsets. Kaya ato kami igbaw ha. Kamahal ng hospital. Maron ako itong mahal na hospital din at Balogan. So grabe ito dito. So mga bonggalota niya view talaga. So bagat warik expectation. So ako, kaguul na. Ano dala, bagat bored ka ikaw. Lori ka, mama di man naka-history, kikinaturog man la. Ikaw, ako la. So, pero may nagkikinaturog kaya tungod handa mga bulong na ginataga iya. So bagat ako, waray la. Ito la ako dito. So ako, kamaguul, mabugat na, maguul na. Kay, direk nakakaturog kay, sige, apre-abrit portahan ng mga nurses. Nurse Aline. Nurse Aline kasi sige sulod. Charit. Nagiging mga nurse talaga nga to, dir napakaturog. Sige, sulod-sulod. So, para akon, baray na ako das talaga to ng mga time, bagat bangag na ako, gamata ako. Di paano ko nakakaturog pa ba kanina or ambot nag-iinanon. Lord, may daya encouragement ako nga nitatagan ako niya sunsets. So, maling ila ako, tupinto na encourage nung that was the Lord. Gina-encourage ako niya through sunsets. Young, he was there. However, I kept questioning him. And pipinakan ako, Lord, why I had to bear the responsibilities with my mother? Bakit kailangan ko ini doon? Bakit kinahanglan ako? I don't say I didn't like taking care of my mother. Di rasugan. Pero why does it always happen to me? Why do I feel like I'm alone with no one to share the responsibilities? So yun. Dami na ito nangyari ako dito. Tapos, grabe lang Lord. So fast forward, kay ni Mama Hospital, bangag talaga ako the whole time. So akala ko maging okay na pag umuli kami. After almost a month in the hospital, my mother was finally home. So akala ko madali na ang tanan. I thought things would be easier but it made the situation even worse. So I resigned. Tag-resign ako akon trabaho kay tungod nga adan heart ako to serve my mom. Oh, say mom. Kan mama. So, grabe na akong heart pag-serve kan mama. I resigned from my job and didn't continue applying for teaching position. So, pray kan Lord, if will mo Lord, damo na gina-applyan talaga to. Tapos, Lord, if will mo ini, sige mag-a-apply ako. Pero ano-ani mo ba ton Lord? Nagapak maaram. Marilagay pa ko nakukuha nga answer kan Lord. Nag-assessla ako, nag-apply ako dito, meron na kamo kandiin. So, nag-apply ako. Pero, grabe ang nangyari itong adlaw. The answer of the Lord was, diri talaga ako mag-applyan dito nga trabaho. Wari ako nagpadayon kay nagkamay adato na next week na laot turo kay tungod may problema technicalities nga dito nga eskwelahan. So wari ako nakapadayon. So I took it as an answer kan Lord. Kasi na-realize ko, paano ko naging teacher ako? Hino gumantay kan mama. Diba? Wari nga ni heart para bantayan ni mama. So ako na lang. So sige Lord, okay Lord. This is it. I resigned from my job and didn't continue applying para misan ano-ano. Pero nag-apply ako as a virtual assistant. Kasi siya mas madali. Ada kayo balay at the same time, mabantayan mo imo mama or kung hinot kailangan bantayan or kung karag mo bantayan iyo balay, pwede rin. Pero diba, as a virtual assistant damo, kay ada ka balay. So yun, I took it so that I can work from home and be there for my mother. So yun, yun na simula ang kalbaryo ni Razel. So I thought this would make things easier since I could be with her. Prepare ko niya mga needs, magluluto ako, and kakariguan ko ya. But my mother became different. As in talaga. She was angry all the time, shouted, say English man eh. Nagiginulit talaga yung akon. During nga nakaturog ako kay danay, gabi ko lang na trabaho ang mga butang kay tungod nga himama, grabe talaga yung ka-violent haaga. Pag nakaturog na ako, giginulatan ako niya. Tapos pag nagmamata na ako, damuliwat ang mga kalat, bisan-bisan diin lahabalay. Ngayon, may dapat itong mga moments nga na aksidentiya. Takay, nakaturog ako kay
goal talaga ate girl kay kan mama grabe pag binantiha iya. So damon iya mga kamadaliwat na uli na lugod hiya. Mas nagtika ko rin lugod nga yan. So yun. Kadamo nangyari kan mama may dito mga times nga ambot may dako mga samad-samad kay ako gin kukubot, gin susuntok. Grabe ang changes kan mama. Diri pa naman yan napapatreat pakita doctor another otro kay tungod nga short pa kami. Si ate man ito nagpro-provide tanan. So bago pala kasi hadaped. So all these changes made me not to want to leave home, di ba? Ito nga kadamon mga nangyayari balay. Subagat mas the more na nadiri ako gumawa sa balay. Kasi nga mas kailangan ni mama. It became hard for me to communicate with people and I felt like stuck at home. Not wanting to share what I was going through. So kaya ko pa man nadain niya. Hindi kinaya-kaya lang ni Iday pero nagtitinangis na. I ran away from the ministry God entrusted me. Yun, I was like Jonah. Nag-run away ako kan Lord. Lord, may interest na ministry pero gindalagnan ko ito. So yun, avoided facing the real storm I was in. Gin-avoid ko pag-face talaga ang storm. Kasi akala ko tapos na ang storm, nauli na yung mama. Pero hindi rin nga yan. There's something at home that is needed to be faced at home. There was a raging storm in my heart that I kept denying. So yun, diri nag-share, diri mahilig mag-share. So yun, sige ako mag-uul na. Pero may nagtitinagis kada gabi. Asya to dahil na nakikita na nagtitinaw. Tinawaan ko na lang yung mama. Praise God lagi. But then, God rebuked me saying, I should come out. Siya ito na. Gini-start na nakita na ako niyo. Ato sila, di mga pati ako. Aras, di ko kitaan. Kaya gano'n, tapos waray ak may nayakan ka. Tinangis na talaga ako. Grabe ito. Grabe ito nga review ka akon. Sa lahat ito nga yakan at waray pa ito. Waray pa ito iba. Siya pala ito. Grabe na yung nga encouragement ako. At the same time, na-review ka ako. Nag-iinano ka, Russell, yan natin kinabuhi. So yun, the word I once lost sharing with my family has become a new way for me to share. Kasi diba, ada na ako mabalay. So ada na nangyayari ang tanan, pero I stopped sharing kasi pero may manak na-reject. So I was a going people talaga. Nakilala ko, Lord, diri mo gud ako masyado makita na balay. Maulil ako for mag-aalaga ka na makadalilo at tuto ng mga time, maglimpyo balay, tas mag-serve na string, mag-going people talaga ako like, ambot ito nga pagpadako akong liwat ni Lord. Pero maupay nalaliwat kasi na-mold ako ito in character na minsan haing ka, serve lagi api Lord. Minsan when you don't feel like serving Him, just serve the Lord. So yun, balay, kailangan ko i-share mama. God allowed this situation to address my anxiety, self-reliance, and failure to share the salvation I have in Christ. Kasi diri ko na-share nga yan, Hey Lord, habalay. I was able to share it outside, but I was not really sharing it at home. So God put me habalay. Kundiin, kinalaw ni Lord mangyari nga, ma-reveal, Hey Lord, habalay. At kan mama, yun. Himama, pag nagre-rebukiya, pag may daya, baga kasi yan na, no? Baga kasiyahan may mild Alzheimer. Subagat nangyayari iya tas subagat diri talaga sanay kay himama machika ito ya tas maalaga akong pero yan na alagaan mo mas nagka-take worst yan ang situation. Sige la Lord, matawa na la ako, matangis, but I praise God. Nagpiprenay la ako, Lord, sana kumaon na yung mama. Lord, I rebuke ini nga spirit nga dira nagpapakaong kan mama. Lord, adi kay ni nga balay. So I start declaring habalay naman kunino yung Lord amon balay kasi feeling ko I was sad ngayon damo grabe ang nangyari may da talaga mga revelation ni Lord na balay. It starts at home kasi dana di ba pag magawas ka iyo balay di rin mo nakikita kung ano nangyayari sunod talaga niyo iyo balay. So hanya na nga permin ako nag-stay damon energy nga kailangan ipanreview ngayon mga butang na di rin nakaka-please kan Lord kasi may background din ito yung mama kakaibang nga background. So yun it is I need prayer luwat iton ma-deliver ito habalay ngan mawaraan presensyahan enemy habalay. So yun I keep declaring now kun hinoy Lord akon kinabuhi habalay. So misan man makuri mama tanan makuri habalay pero I realize na I should start declaring. Misan diri ko nakikita ang movement pa. I should start declaring. I should come out from the darkness that suffocated me para makita ang light ni Lord. So yun, I realized that facing what you feel in your heart is very important. Kapag na-bypass mo lahiya, wari may mangyayari nga deliverance, wari may mangyayari nga breakthrough. The more you share your burden, the lighter it feels.
So yun, the moment I started being honest with my leaders was also the moment I became stronger in sharing what God has been doing in my season. I was able to share it akon sa group, mga tao nga nakapalibot akon. O nga yun kaya ba daw laging, feeling ko ako lang nagdidinara na kalugaringon. May naman ngayon ako mga tao nga pwede ko i-share, Lord. Ang mga burdens ko akon life nga, siya ninak napipili na kan Lord, aman nangyayari akon. Kasi, feeling ko kasi yan una, pag i-share ko, madadaraliwat ang burden haira. So, ganito akong mindset na, mapapasok ko haira ang burden, but no, diri nga yan. They are not like me, nga self-reliant. They are not like me nga aakunon lang ang problema. There are people na shiran mo hira, i-share nira, ano mong problema kan Lord, and they will pray for you. And that is very important, mga bugto. That's what I've realized in nga season. He will reveal Himself, showing that your destiny is not just to know Christ, but to share who He is. Even in your pains, God will use that so that He will increase. And we must decrease. Praise God! Praise God, mga bugto.